protest mausiana gi payment mos dileno. Apisas mawuok e kidienje mopogore opogore gwenge mag Malindi e kaunti ma Kilifi ochako chenro mar rakore gi chido ma okwako alworano kendo koro kelo tuoche ne jodak mayudore e kaunti no. Kagiluwo ni lwasi ma kamano bende osekelo songa ne weche mag chwalo limbe gwenge makono. Gisingo mar kawo okang' ne jodak ma wito yugi yaye ma obalo kod chik manogol kod tend kaunti no mane yango kar puko taka. Od bura mar kaunti no chugo chik madhi neno ni ondhi jodak machido alwora ka koro gikwayo jodago mondo mi obed e ong'alo manyime e rito alwora kendo ywayo joket mwandu kaachiel kod rito ngimagi. Nimeona nikitembea pia na watu wako wakienda kuwaambia a citizen asitupe taka ama wanaweka the wrong place, na hizo collection sites or transfer stations ziko wazi, sometimes zinablowiwa na wind, wanyama wako hapo wakikula. Sasa imeleta confusion because mwananchi anasema kama serikali inatupa pia wala wanatupa tu anywhere, basi hata sisi tunaweza tupa. Tujaribu kubadilisha mawazo ya wakazi wote wa Malindi, ama what we call behavior change, because tukibadilisha mawazo itakuwa rahisi kwetu sote, maana taka zitakuwa zinawekwa mahali zinatakikana, na pia tutakuwa tunafanya waste separation. Hutatupa plastiki, hutatupa mboga, hutatupa nguo, hutatupa chochote kile kwa jaa moja. Tunataka tupunguze mambo ya illegal dump site, tunataka tupunguze mambo ya watu kuchoma takataka illegally, ku reduce the carbon waste. Alafu pia tuna encourage wanajamii the benefits za plastic waste. Tunajaribu kuwaonyesha manufaa ambayo yanatokana na uuzaji wa plastic waste, na pia manufaa ya kutengeneza bidhaa kutoka plastic waste na other products.